U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Vaše visoko preosveštenstvo, časno sveštenstvo, bogoljubivo monaštvo, draga braće i sestre, evo, sabrali smo se danas u našoj Majici crkvi da zablagodarimo Gospodu na izobilju darova njegovih, da zablagodarimo i našim nebesnim domaćinima, najpre presvetoj Vladičici našoj Bogorodici, u čijem smo hramu, i svetoj porodici Nemanjića, svetom Simeonu Mirotočivom, svetoj Majici Anastasiji, svetom Savi i svetom kralju srpskom Stefanu Prvovenčanu, Simonu monahu, čiji spomen danas proslavljamo. Takođe, hoću da se zahvalim našem zemaljskom domaćinu, visoko preosvećenom arhijepiskopu i mitropolitu Žičkom, igumanu Studeničkom i svom u Hristu bratstvu njegovom. Koristim ovu priliku da čestitam visoko preosvećenom vladiki i njegove brati današnju ktitorsku slavu. Hvala vam, visoko preosvećeni, što nalazite snage i vremena da stražite i starate se za naše spasenje. I hvala brati koja se stara, čuva i pazi ovu svetinju. Svima vama, draga braće i sestre, čestitam današnji, za nas Srbe, veoma značajni praznik. Neću uopšte dužiti ni praviti nikakve skolije, imam samo želju i potrebu da najpre sebe, a i sve vas podsjetim kako je prepodobni Justin Ćelijski bogomudro shvatio naše utemeljenje u ovoj svetoj porodici i svo srpsko pravoslavlje nazvao svetosavlje. I zaista, ukoliko u srži našeg bića, kako ličnog, tako i narodnog, nije protkana ova sveta porodica, teško da ćemo mimo njih imati nade i spasenja. Sveti Nemanjići, na čelu naravno sa svetim prvim srpskim arhijepiskopom svetim Savom, njegovim roditeljima, njegovim rođenim bratom, su svetila i zvezde vodilje Srbima kroz sve vekove. Nadam se da nikad nećemo odstupiti od toga. Neka bi nam svemilostivi Gospod molitvama svetog Simona monaha i svete Nemanjićke porodice i svih srpskih svetitelja podario snage i razuma da steknemo milost pred njim i obretemo se u Carstvu nebesko i svi zajedno neprestano slavimo Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin.